Sanibonani la uShwi, ngibingelela usifundo. Igcokama Elisha lokhu liqhubeke njalo nokugela iy'manga endimeni kaMaskandi. Lapho khona libonakala lihlanganisa obekade sebehlukene uShwi nomNtekhala. Lapho beveza ukuthi khona ingoma ezayo abazoyikhipha khona lapho kuzobe khona uShwi, umNtekhala kanye neGcokama Elisha. Igcokama Elisha-ke libe selibeka-ke ngesizathu salo lokuthi la bantu liyakhombisa ukuthi kumele bezwane and bephinde bebuyelane bebe yiqembu elilodwa ngoba uyayibona le nto ikubo phakathi kwabo bobabili uma bendawonye banekusasa eliqhakazile endimeni kaMaskandi. Kanti okunye igcokama Elisha selivezile nje ukuthi ngathi sekuyinto zalo ukusuka nje ngendiza liye kwenye indawo lapho lisuke liqashwe khona. Libonakele-ke namhlanje-ke babukeli bethu lapho khona liqasha indiza lisuka liya komunye umcimbi ngendiza. Kanti okunye esikuphathele khona mbukeli wethu, uphenduke ihlaya, inkosi yamabhinci, uNgizwe lapho khona evezwa khona esendlini encane ethoyiletha, okumangaza abantu abaningi ukuthi ubani lo othwebule uNgizwe. Ngokubuka kwakho mbukeli wethu, ngabe uthini uvo lwakho ngalolu daba lukaNgizwe? Siyacela nje ushiye uvo lwakho ngaphansi comment section. Ungakhohlwa ukulayikha, nokukhomenta, nokusubscribe-a. Ngiyabonga.